Macam uding bila usai kisah. Wow. Tak pangi ajok yau ba samlen mentang ila dap job ro lai round. Ngila kami linti bangin khamtam khambun cicu ndal dap kila mero. Te nang ta kita kidom kerjaan ba samlen ngila itu bagila dap pet. Te kane kala de rupa bangila dap declare hiba ngin job. Te tak kata. Kai tharai kabut ke ba. Namar menlei ba kisah kan dei ka high pitch campaign lap nong nadu chief dari putih star kilawan sitai. Kai kabut jong UDP bakalapan penjob yo ba samlen pan. Ya kane ka benta nganom sim tang harade lene ha UDP. Namar ba kajing jelai ke pisah, kajing jelai ya ke sorkar, kajing jelai kita ki hek sorkar, kiwan ti amit, kiwan demit sate area jungi badai sapo laumai, badai sapo kerang, badai sapo ter gini ki area sayang lain notang po area orang sekian dem bangun rantur. Namar ni don tak wait lam ka ba klaim. Nanta nyale kene mde ming sim ka bor halade kene gede ga sandur pelajong ublai ka ngila banle kene i baro. Ban ngaru abang ngela election kajing duai ki jonga kalong be ba Ibriu kin song tu ya ke banga pencai wal sibun kidan ginong kentok wat adu kan menta kin dapat kan video ro kin senang bun kin cing kentok dengan nom sko peri ai nomor ba dan ibriu kibu ya ketong kun no ban mudur sniu ban nyau budu briu bas sniu ende ngidon ulai pat uban pencai tang ya ke ai ke babah kan baro ka jadi sandur pelajong play mengila ban job kat ya ke sarkar ke badai ka hek spa ke bawan tek ke spa ko sayong ladang ipet hi ke jeng kampanye election kun ada woi na kinong keren haru kuma sisngi ka kumba kanot li ki meeting felalaj ban campaign na banta ka UDP hat maso ya habai de bat meeting area kum tu ngila ban long no tanggawe sisngi habai de bat kini ki meeting primary unit ngila ban lai saw lene sandali sisngi te don kum tu hadu tu demi ngilaj ban rung ceki sinong kum tu ban pen sung tu pat ya kum tu haidoi dong yang ne i sub unit ngilaj ban pen sko kum tu don ki meeting ngilaj saw lene san don riu teliru ngi hapan ya mare ladang ipet ke election man hakane ha kisah paksa ban long suklan na umha de melawan na papu ladang ipet ha keto ke por ladang ya nujar ke election kam ka ya kon bat ba umha bat ba samlen na upo bat ba samlen ha ka jenglam jong phi ladu itu ki por hingi lade basung tu ba lade yele umha ro 1,000 sajarong lambe lade yele ba pu ngisiap ba ude ubriu ba kambiang sesio bantre ya kakam te disutu kan ba kani ka ruko mele daile ma hero entam be 1,000 sajarong daile ba pu entam 1,000 sajarong namar ba uba pu bu de hiu briu basnap le bingi girit kiria basnap lem ru ya jingut jong pai ba ma hero le hi kumta tesiben mulai chan na fi ong chat la ajab UDP mulai chan abal ajab dan ka man chat namar ba kajing chat kam dei banong bantang kasta ka chat marwei ina chat do pai ba aru ho namar kajing job hi gide hi ban chat kendia ka sakol kendia dah bayar dei bakane ka benta hi nila smutu nadu kor pengialap ya election adu kan benta hi gua ba ba pu lada dei badon sarkar lene siapa ke sarkar unkran ikin ki isu habai dei bakta ba kamat jong kani ka roster polisi tung kam tung jam lang ne ke badang sa haki baro ki benta ba ka sarkar dukan benta kepala ban kren milin ti ba ba pu unisim benta kani ka benta bat unkran ro ya kani kamat namar kani kamat ke bakta ya jaj pendiu bat om dei tang kata ginu ki dan kam bakta ku mangong bapa pu ngikling nanti baun keren baik nang ni smart. Kita ni benong bat halar kini ka sarkar long tangi tip mutak UDP kala job. Dai ka habdon lang bat kani sarkar. Atu ki so kuno atu kita no ke jingwa ba kinya telang mani sarkar bat. Ya kata ka benta ba so benong kumne. Namar ba ka parti UDP kidan arbut ki kabinet binasa. Ya jong ba pol makermen tingi ngarung layo bani songkai. Tengok ong ikiru ba lad kidan hang sarkar gidi ban keren big isu. Dah kita sabar ke sarkar ikan begisu wat lah kan ke NPP kan berat no ki sabaru hidai ban keren baik lagi dan hal yang persia le hal yang sensyar kata kadai ba ngi upai ba ngi kuat bagi parti di lum hi ha kita nak ke sarkar hidai ban ngap ya jing dawa jong yuri lum dan ia pai kini akon su jubi la se kalau ada kejeng bung setunat kejeng bisi woi peranan seserong nem tak belak jopat pinek mu yo tuai kenhun ke barempat ya kat kum kejing ngau ke jonga kat kum kejing ngau jonga te habai ya ke campaign election ni la sedang ban pesung tu nak awi ke por nak awi ke senang mi lenti baki ru kin sung sung lam hende anda ada election mentang ni tua bat mangar ku sibet akhir ni nong elam ki ba mat ni tua ban le bah baju ya baro la dai ke development ku le hakno ke area lagi dan kinong kerjaan jongi le ni ki ban ru ni la abi ni le bah ke ju la dai ke skim amelek badai ban yo nin pet ban penenti lang nak ibarit ni trai lang hi ke ju kadang kejing imap markliang la se akan ni kalau centa beladap kadang kejing imap se kejing ken bakalah ni hentai ibriu mo abang ikren kaktin ke telik kadang teng kadon ke balai hende nak lek jong ngahi bun sin ngasa juong te bitin bat ya ke babah bat guang ya ke basni
tengi kami lenti bagi ni kini hadin bengin ada election ni kuat bagi ni long perlok lang hi baru badan kok konsensi sayang kadi kata ke bentar ya ki area ki bangi ni item ya ka NPP hakat kum hari jingken ba mulu malah te hadin bengin ada menyo ya tu ga vote lai round ban hari ni ki lai round ni tam kela mangi kato bedang sa mental lagi dai segi jaka bangi ni klan tengah Come on.